Ekinai acio aria marerikana gukorwo mari atandatu na moikaine ni aikari marathire Patrick mwana wake kuguru na mutwarithia wa bodaboda akirathwo guoko. MCA wa Sikendu Andrew Kutitila augite maabitha a ugitiri mwena ucio ni mabatie kweherio kuona matiragacirithia ugitiri mwena uyu. Chief hajaongelea mambo ya security hapa, anaongelea kamati ya mheshimiwa Titimas. Kwa nini? Why? Kwa sababu yeye nilikuwa na expect yeye atuambie wamefanya nini na wamefikisha wapi. Nake mbunge wa gicigo giki Didmas Baraza augite ni megutigirira Ekinai acio ni moerwo ikinya ria kiwatho. Minister wa utamburukia wa mahinya Eugene Wamalwa augite thirikari ni igutigirira ni yagacirithia ugitiri mwena ucio na oho akoria aikari manyitanire na maabitha a borithi hari kugacirithia ugitiri na njira ya kuheanaga riboti cia Ekinai. Sheria ina mkono mrefu. You can run but you cannot hide. Sheria itamsaka hadi tumpate and justice will be done kwa wale walioua Bwana Nguti. Hadoine Hakameme TV, Jeta Wangari wa Mwangi.